si ebetumi awie peya yebetumi aso wrade ni a eje se empa ebo mu odin ni yesu fde nyame ni anyire ho bom pa ye se nyame envie bo ne nchen no hu e bobo no nsa asase ne yare na asase ne the whole world is sick. You see, the whole world is sick, totally sick. Yeah, if you are in malaria, ya yare boni ama ya yare. Mamo akwa bashonko eba too much GH fide eso moni aba mosum phone na ama owusu a enye na ebre no ewie edu say ye training issues no many ebesum e wo ye fide yisu na nti jebre na tie ensema abetodwa ebusuafo ye nansentem yare coronavirus etc eye wiasa fana nya tesenkofo epe kwan ya umefa so edenya nanu edro na teso mo da so yare na na tetetra na ekoso atre no asofo dodo na uba bibi man mu a wo dodo na de toto ma no se yare coronavirus no obonsam akode bi a opese won fam buku stosum enu tikrampo na yare iba ye de di kan nkofo dodo na man wodo ye ne se mo toto sorry dem mu na tese Christopher kra enya kwan enko asori na se mo krampo no moslemi fo enya kwan enko sorry nyame ewo ho na no ena tese sa ensem keka no wo sofo bi a ono so akodare wonyame asem wo nim nyame asem ababo ntameka se ehu hia se ye de coronavirus ana se yare no restrictions na ho e de ba ye no ye de be bata eye antichrist ni obonsam ne sanyama no na yare de ewo mu se yare enye nanso enye first time a pandemic esi ewo ewiase emu amache se ye wiase fanania no ya ma laws ana se ye mra se ye so yentum schools yentum ne mocks so yentum na 1918 influenza ba ewiase mu sa pepepepe ena ewiase efem nti ignorant people ena ya wo anya hwehwemu ewo nyama ho enwi anse na wo be conclude aka se na abenti sa ena site ne busafo yenkotie ewo pastor Sam Adeyemi nenum sen wo kire ne nsem no emuye ba ye ka mo no me beto amoso. Perspective is what a leader gives. I'll tell you what I did, the tree I climbed. I just went online. Maybe there was a pandemic 100 years ago. Let me go and study it, check it out. Because the interpretation that people are giving to this pandemic, they range from one extreme to the other. Okay, I don't even want to go into the details now, but there's quarreling on social media now from 5G to 10G and other things. So I went online. Then I decided to check how did it affect Nigeria. So I found something, a research article, by a lecturer at, is a history lecturer. He's now at the university at Birnin Kebbi. Beautiful research. I had to buy it, but I was happy buying it because when I read it, it was amazing. He dug into the British archives, all the records that the British colonial officers kept and so on. So I read 1918 September, when the thing hit, the way air travel now is the main thing for global transportation, and it was air travel that moved this thing, the coronavirus, around. It was sea travel that spread the pandemic around then, spread the influenza around. The ships that brought people, sick people into the Lagos ports, I got the names, the dates they arrived, how the thing spread in Nigeria. I'll tell you the one that I saw that I almost screamed. They closed churches, they closed mosques, they shut down schools, they shut down markets. 1918. So some of us now think it is the Antichrist that is at work, does not want us to gather together to fellowship. We should just be thanking God that we have internet now and we can be relating without meeting together. They shut churches in 1918. So when the leader gets perspective like that, then you can calm people down and then tell them there will be life after this thing. We look instead for the opportunities, and I believe that will help.
Mesa so mama akwaba eba biom na me kam se adwumaku aso ya se e ma yedi adwumade yi ebremo eye Mama Juliet Ventures. Mama Juliet tonton wa ye kitchen appliances ne bo so eda form boko atese how bia eni echire no fi fa the number na friend na on sort out. Ni chufi for so bodan so e ma dan no eye kama e ma dan no edimu e ma nipa ehu bo aba so se wabobra enu nti se wo pese sa about body no enkofo emfa mbo wo de a no afre ni tu finfo ma mo ba odan so e de ma o need cra ba a se assemble ni bia eni echwe na me kanfo eye ni tu finfo de ma na me sa bie mu so kanfo eye Winners Aluminium Limited se wabodan so we ne hu be hia se wo de pono beto anom ene wo windows no eno no so no eye glass and as I say no ya be for kwan a enkofo enam so e dey say wo mo dan nti na we be here Winners Aluminium Limited for omomaye slide doors windows and wo office wo crampo person ji chemu nti sectors am betimi the aluminium works adi chemu ama na ye kama ama na dimu e dey ama nti wo betimi afa Winners for enamba no e wase no afro mo no mo so wo mo bo e da from pa wo mesevo e wo kwan shonko so panti bo mo dia e form number no na frɛ wo mo me guest enede Apostle Ajiman Prempe awoda asafanidi ede the Bible Church of God 7 days what Kaswa Tuba Junction kwano so Apostle. Yes, moi. God's watchman. Yes, yeah. Apostle Bakope. Oh yeah, Yankupon. Memo akwaba. Yeah, media. Bibi aboko. Yeah, mama. Urani adume pa. Apostle bibi aboko. Oh, Yankupon doni Kristo adumunti. Mo ye pa. Ede rade ase asafuma sofuma me obi ahu ye. Yes, Yankupon adumara kwa. Obi ahu ye. Oni bi eni fie. Na wonso e. Nyame aye madum me da so eti ase. Sawo. Enokore. Enokore pa. Yankupon shira. Amen. Na apostle we je se bibi aboko fie de ni yenko nsem so ko. Mate. Apostle embe pinye se asamboni si ewo mind bi mu a mo ana te se Kristo for ya sha se de pata eni obunsam no eni ewiye na eba ena te se nsem pi ena ye ka efa ho ya re coronavirus so eba ye afi we 2020 sha se ate se eje wiase afa na nya boss no kofo do na na ka se ya re idie ya re aye hu ne fare bai se ne be na no duro so aye nya ye ebiem tun ya we kroye nti yesi ma ye nkwa asori biem ma ye nkwa mox biem school for so metene fie nti ma nkofo cha se ka se we die se na wiase akoye die ena ewiye na mu ena ye bren mu antichrist no ma na umesu ate se oko etia Yesu Kristo na safo ya asori no nti no so mu bia nko asori won se bible mu krampo asemi wo se mamu njai mu enhyemu die no ti na nkofo de bata won se ne se coronavirus na be sie nkwan die na ye obunsam adwuma antichrist no wasori yenso nanso utie eye wosofo sam ne nkyeremu a wode aba o pa che se even say ye tun so ne nempo de sha se 1918 influenza ba ye and sorry mu yetutu mu schools yetutu mu mosques yetutu mu ekofo tena fie emre dodo bi pebre just say hono krapo na abefo tempo ma ye krampo ye beka say ye online church service se ne ye nya na fofo ye online service yi bi no o mo nya na sa nanso sa yare influenza ba etwemu kankro no etwemu besin kompo no Christosum edaso ginaye enkofo daso so nyame nti enye coronavirus nti ne beka say ene antichrist na say nti nyame suma akwa atwe eno sa sem kakra wa kan ujitum say nimdia enkofo bi enim nti ne wo de coronavirus ne restrictions e ba ye no e de atoto eye antichrist no Yo ama usua eja medawasi na mesu nshira nshira adwumayefo nyina ne ahwefo ne tiefo na nshira na adwumayeso awurade emane kasia o mo fidie kasi so se nyame bema nimdie ne ahoto ne adepa awie peye wo company mu amen ahwefo me chew safuma yene me ma chia obia okay na me nshira nka mu nyina ama sa ayi ade wo ye fe no coronavirus yi se wo mu kire se anu oduro ni ho
no nya anu ene yare no so obi ehun ba bi ofi oba ye according to sources no na je say ene na mframam ena ye lipan kan component sa na ebi mo se anya mframam yare na wobi na wo ben won na ne kasa ni di nhima ena benti na entia nya ya de ato ha ye se entia lipan sam ye we ye fam nipa bio ene je say na mframam no say ya de bi e sign nipa no mframa na de ko okay o dia say we are say itimi mframa na control bibia edem ayewe enya mframa ye AC no wa AC no kra no mframa na de ba so dia say enti anu de yade a number so na yade we ya frɛ no coronavirus pandemic as wan obewiase enya nan sabre nko na yade bibia ti say ebewiase say the wudi akai no say influenza 1918 from 1914 to 1918 first world war na chi no yade bi friend influenza by kunkum ni ba bebre that time kra ni pa wu wiase no more than 10 million as the population in Nuru say ekum ni ba pa ama a chire no ehun say afede yade no anu abrasi so now these days you know asaba bio your friend no corona virus covid-19 no correct na wiase say tashi bebia no bi ntu kwan ko bi mansu border nyina close no correct what you say na bibia asizi asori kura yesi yanko yakoso ayekon kakra bi aye ehihye kra down adia na obi ka say antichrist ns odi aba na say bonsam yare na aba wiase dabi enya bonsam yare nyankopon na epanish ye ade bonsam ontimi mbo yare ana bonsam yare be na obo yare a unte yare we enwanwa wodwuno ho a wonti ase ye no correct me say onu yare aba wiase eni anu aduro eni baabia me say nya oburunsam enye nipa adams some time ago yare ba ye say China ho ene ko ba ye ebi si amurofo no ma sheda create yare bi e di apa ye si bi de 5G bi e ba wi asese ye 4G asede ye 5G na e ba no eno na agwagofa wenum e di aba enti nipa na create enye nipa they say eye nyankopon eye prophecy eye nyamin komhye mami fa nko bible okay ye nkonko ti eye Revelation chapter 6 verse 7 and 8 nyankopon asuma mponko na bi ebe wiase ne obi ane na dwuma ode man so me ye na sase okay and the Revelation says verse 7 and 8 no now I say otin so anu e to so nan no it say otiasefo a otoso na no say bra na me huni na hwe oponko sunsun ye binie na de wotene so no ni din di owuo na asama ru di na chi no ma womo asase so abupen nan emu ba ko so tumi se omfa afna ene ekom ene owuo ene asase so emoa enkunkum enipa okay so tiase na ayi on fa sase so moa enkunkum enipa so when awurade aka to ho sebem awurade na samo aka no sebem say yemfa afuna sekan that is kanin na sekan no dey de konwe no knowledge has been increased enti na tuo na de kokon na tuo so to o wa mama bebre so ebua ena come so kum nipa bi wo some places amiamia bebre ni nyina ekoso ena o say asase so moa enso kono a ayi bema na tiso no ye fere no owuo ena asama do so edinachi ono owuo na ye kan o ye angel o nyame na bo okay ena asama do so no ono so ye angel edi owuo no o so mu no fawa
no de wama asamando ti wo se yetiwi ase yesi bibi di asamando wo ho oh edi je se wu a owo no fawa wo kwa hene wo kwa asamando wo wona ye wo hene wona ye pani ene wo da no wunya ba bi anwane nkobio so ene wo se emoa onfa nkunkum nipa ye wo ayi jata sisire sibone ade e wo wira mwansane wo twen ni akobio ene fie mua so wo ponko ho wo ya aboa odwan kraman ene mua bebre entontom kura wo ya aboa ni bi onu so tumi kum nipa enson kura nsuo onum wa oba yare no wu what yes I don't maintain am akọ be yo no nya aboa ewura no se onfa sase so mua edi owuo no obeba kwa wo de obefa mua no so no de akum ye de okwa samabo na o ye boni ani ya punish o ko si se Yesu beba na ya be du asem do akọ bonsam gem ana se obedi bi mu so ana akọ heaven so enti wo so asaso so mua enti mua we so sa yare we coronavirus pandemic ya abai so according to doctors any science for no scientists no so mo say mua bi yes and omo virus no nya mua mua no ye hu omo ye fa ni kan hu ama ye mvie ni se mfa hu omo eno on se omo ewuru nipam ene yare bo nipa ne bi wu manu gu so am ga se nipa wu wi asan millions what do you see ene bi omo se yare so no billions and millions ena yare so edi yangopo ena waka sam na to wotete mirem se ebedu emire bi beba emoa eba be kunkum nipa ene nyam yam fa jata wamfa sisire wamfa bo bia na bo bia yemfa yeni huno ene wo kum nipa wasase so entinya antichrist asem enya obi na create yare we di aba wori ase edi nyankopon na asoma bofo bi se onfa saade no enkunkum nipa ene odi kunkum nipa so ti ase enti enya enipa de sani ena create oh because why say nyankopon wo asoma yare ayi emo bi edi yare aba ekunkum nipa yenya na oduru ade ti nyankopon yesa enya bibia o minum ye nu bani ya so odi ntira yeah, mami go chiro the reason. Enti awurade yankopon yesa Isaiah 24 verse 4 to 6. Me bacho ai ama wutie ni ye. Me tie upa. Owusu a. Na arefo nso so entie senia awurade asem sie. We are talking about the word of God. Bibia be si wiase bia no. Say agidifo ne anuanom ye hwehwe tro nsem num. The reason why I didn't buy. Like what in Penism da? What to be in Penism da? Say no be near Cassis as influenza so bad 1980. And also, sir, and I didn't come ni passa. Eh, so by. On so, obe kum ni passa, me boy. No crank. Any yadia malaria ko kum ni pa no go there. Common asthma, diabetes. Any honky can we are the outdoor baby as no, and yet easy. Aname boa, come on, kum nipa. Why? Then apostle will be so semu. Enti sa yare de yati yare no fan ase. Now so say yare no fan de yati ase. Now so say yare no enti na mra yahye mra say asori ne mu yentutum sorry yentutum mox yentutum enkole ekospu obi ansa ne chimre fi metenesi no enu na fa no ena go focus sa asem ne nkwanti no ebeto me se obunsam because akopo enye ne pese ne ma embomu enhia ensum no because in the Bible cry can that say mmamu nja mu enhia mu cheme nti Bible de waka ne na yakopon epe nti no waka ne sa nti ade nti na yakopon be ma yare aba na yare no de punish ne ma no wasa ma kwan dim se yare ne nkwanti yensa entutu sorry mu na wo bia nti na fie eno ho no kakra no so betima che mama yi Usua Onyankopon a God of justice, a righteous God, the true God. He is the Alpha and Omega. He created everything. Ne bibia so firi mu. Ona ye bibia, bibia boy bia nya obunsam ene nipa bia nka ho. O mo nya me che no. Endi
say area be ya to school mu no somebody ga ga je say a punishment nyame twi nipa so ama ye warning say nipa be jan boni di nyesa asase no be say nyesa nipa be hunu amane nyame wo hu kwan say nipa ya so de ya okun wono gbo nipa hwe Israel for koyum fi nkwaso mo no Israel for no kwa na eye me kan say oye wo mo ye ono ane ma no okoyi mu na Moses so do mo na Moses so no wo ma ebubo adwaman abubo okro no esuma abosom eye nkwase ade nyina wo sere no so no o kumni ba bebre otumi paya asase mu na nipa 203 no aka o mawura fo mo no akata so o di ase eni yangobo nipa kum no enya news ma no ena ono so kum nipa kwa o kasa che no utia o so punish o yangobo punishment no enya se o do to prison ana so do koto ayi cell baby the punishment to be by death so edi when no di aba no me say ye call Isaiah 24 ho no a ye di asem ye kan Isaiah so almost 3000 years ni okay o de cosma yo o say asase abutu hwe Isaiah 24 4-6 asase abutu akusa wiase anyam asase so nkrofo mu animonyamfo anyam asase akum awo esotefo ase efiri se wotieti amra no so na wasachira ahyede no na wato da pam no enunti ena enome amena asase na esotefo ediso mami vensia okay wose wiase anyam wiase aboto akusa yenti abansa no wose afiri se yetietia ne mona so ya toda pam no the everlasting covenant which is the 10 commandments amokro no eniawu woni mira de enia sikuru ensa awade ensombosom enyu ohoni biara kan humida na ye no kronkron emransem du no wose yemfa nya dwuma edi yanwo obuafu wo je tambia Israel fo nyame bubofu wo mo a obe send wo back akọ captivity maybe o de akoma eye jata akoma to Nebuchadnezzar ema Nebuchadnezzar be Jerusalem Israel home ebe capture the whole city ese kron di jato na so de mu ehye no why na Israel ho no abosomsom krono humida seye awar seye edwamammo o kemi bi ache mo mutie eno mo ohini bi but se wo mo se sa wo konko aso mu instead de jato ono anasafu yes no shiro nyankopon edi na be nyankopon a be so nani je so ye de tene de eye kronkron wo ye ade pa ma no a on se wo da hira no be hira wo asumdwe no de be ma wo dan kwa no de be ma wo na mo okasa che no ntie na ye bone a no punish wo ewiase de ntia ya bone wo ya ba no o se ewiase akusa asase anyam asun grofo ni monyamfo nyina anyam mini ewiase etumfo no wo wiase no ebanifo nyina o ma ye basa yare ba Italian prime minister osumama da kunipa ba 3000 4000 na ewu na nkrofo hye ase ehye asmo ka to atwa to no se de ye nyine ho ne bom paye ne nsumfire nyankopon because the scientists ebem doctors papa wo buruchire scientists papa wo mo ye research ya up to date o munya yade na no odo o mu hunu ba bi so firi baaye otumfo nyankopon ahyenkomo to se ebeduru ba bi no o de yade bi emmo bi ba bi kunkum nipa wanfa jaka wanfa knaman wanfa bo bi ase abo bi e friend virus yeah ewo nipaduam etimi bowura nipaduam eno odi kunkum nipa ye huno so tiase edi si ebetumi awie peya ye betumi asowrade ni a eje se empa abo mu odin ni esufde nyame ni anyire ho bo mpa ye se nyame envie bo de nkyeye no hu e bobo no nsa asase ne yare
Now, so I said, the whole world is sick. You see, the whole world is sick, totally sick. Yeah, if you got malaria, ya yare Bonnie, I'm a yare. Unim, Jonah. Okay, the book of Jonah now. Jonah, Yango Bosman is a Kurobia friend anyway. No, we had the Bonnie for first class. Almost so yame. I was on some for yes. I'm a Tiasamio. Eddie, Nanyago, a catcher, Jonah said, Saukuno, Oko Sano, Oko Butuno, Nemum, the very guy is Uncle Kromo. No one can't such as some children, Bonia Moody and more such a much than Yanko Pose over Saukuno. Jonah, when you say a year of friends saying, a Kromo war, only a bonny over, only a Kovo, Mutimosum, a woody any adiaso, man. It will go away home, Makuno, into old Granny. Yamin Smans and one called Granny or Kovashi, Bino Cotton, Ganiaco. What does your baby and Yanko? Was shaky ship on a man from a Cassim boy. Winning. A very moving your money, Captain in Penny for you, Pia. Young girl, Cobina Dawi. Yes, oh, eh. Now that yes, you would only, Eddie, Ufrihene. Young man, also. And also, a medium small young Copontias for your boss or the assassin. Or no, I'm so. No, Senior Oyamidi. They had Adiatu and from a say a simple dainty. And also, say a bit to me, I know who said, or no, Uncle Poyasa. Or say, the Muya, they mamma, one Tomo, Amumo Tumuquano, and said, Muyi free, ship, Namon Tominchini in Shun. Namoya Sadia, Mohammed Tomo. Eh, as my man, okay, was it I? I yes, Sadia, as we hear my. Why you pay down in Sumu count and from money down? Come, why come? Ding. A honey, a mima will be minino. Bonsu, that is where 3 days and 3 nights no shall one you. Nay, Uncle Pon 3 days time no coffee, a one coffee in the tomb one. Oh, told you, come on, 2 minutes ago, and no quiet. Apostle, and it may come and see. It will do come on more pies and pan, oh, Cromo. Or Pegu almost on. No, me not here, no, Miss Ye. And you are some do a hen, no hen a pie where the dear, and then pie ball 3 days and 3 nights, no food, no water. And I am rich here, a fear would be a fasting. Be a no sure. What he ain't afraid tomorrow, transum, come for super young Gopon, and send a young Gopon a day. A buffua, a bow, so we feel her coin. Nay, a bonny and woody intra. Yadia will bet me a car. Ghana, I'll see a chill combo pie. Any we are seeing now, yet. Was a buy an adult? Yamima, not to be. Numbering pen voting was a younger fasting. Was a idea by a Ghana, Nanado Amia 24-hour fasting. Fasting. One day. Who has any penny on here? No, beyond the who got the parliamentarians and the ministers in the money? A sort of one year put the woman and one, baby. Yeah, it comes of one income of one, but you know, so we empire. Make a joke say, one day fasting solve a problem. And I'm a boy. Yes, you're doing you the dear. Oh, dear. So, Eddie, Yadia way now, baby, as some say, you're bonny, young phone so. Your mother was he a teacher, Manano so? A teacher, Manano, as I say. Apostle, where the one for way, and the minute, I may be said. I saw for no so, I won't so add the at woman so more can say. Ya be wage, then I really sit here and unti a senior member a quine so woman shemu, in case you dear Cadane, that we said a biani, Mimini de Bianca, for Marco Shemu, I will need Jemu. Ebo say yanti ya we wenti ya esede ehum mra bebre aba obekwa asori mpo eme wo yonko se tese nsem do so enu nti ebetima se obonsam ne pebone a opema eye nyakopon ba nti ne wo mo edita ya na ba nti sa so fo mo kata nsem no edeto wo mo asafo ma nti bo nsam a wo pese de se wo mo de atoto se ya we de
the way and won sem esitie men kwa sorry oba sorry so she nose mask men wadanfo men unua wa sorry dem woni san ehun no ensem nia no enti omo pa de a kire se e obonsam ehye de bi a tese opese won fancy nyamesom ekwan de asofo no omo ka san ensem no so no e pa se wo mu ndi nukware na yo ozu ahụ eno ni asem cry in chapter 20 na one year take okay ozu a asofo no bebere nim baaburu bebere so nti Nyankopon asemase bebere se bebere ya won sabe ko ma no baaburu se nipa no bebere asofo bebere so mo yefunu eno kra no omu ntimi nkanso hwe enye ayi obunsam ene yewi ya sofo no bi kika se de obisa me no ye no kwan no kra apostle me mo say ye bit say attack on the church but focus him any attack on the church okay say ade we we go say onyame na design wa plan wa program and na tru ho na apa dia sofo no mo and dia sofo no kika no me no mo nya adene say asori aye kwa aye tum no nya yare ya ke to asori mu nye yade we ya ke she nose mask dabi mi buza ama dabi enye yade we ya ke se school nyina obi anko dabi enye yade we ya ka abaye sheda she aye hyehyeye e de agu akwam se kwan mu baso nko asori kwan mu baso nya asori ni enye yade we na akọ baba enu ana yes edi samre no ena wo se asofo eni akrisofo yade na sifom ni yire ho bom pae mu odin sufre Nyankopon na ya president no na aye bibio se yare de suko no wono ye president won be se nkrofo wu enye gana hanku enye gana eye worldwide eye global make ye ka wiasa sofo ni asa wo mo ka sania nye gana hanku a so edi yare so na akopata sa de we nyina wo se de ho wa no Nyankopon wa chanyi no nya bonsam na aye ne sa ya boni ndra ya mra ton ne aso odin oba okuna otwempana bema wo yira otwempana emaba ne mrantia se ya nware wonu obi deti nu onu ne da se dia ware fo da awuri se mu koso osofo otumi kun akwara aketoa akọ hospital woni doctors na koye kanana obi huwa ye wi akwara no dia ma osofo no no sofo no de egu ato waduro mu asini sa be no kuni ya mi bo no okuni ya ai he takurade enchai de nu vie mienu kura 3 young girls yeso wo mayira nkofo we akidnap wo ye do wo masie wo mbeba ngora ne wadi ati ya ne so mawu wo mu ba hene onipa woti krom ede ne otimi yirawu no afre lo at the long last ne yeso wo wu ye nipa na kumo Nyankopon woti soro no enye ne ya awudi samwe enkoso sa enye ne ya osofo otimi kire wo ba penfo wo nyembe se bosomi ensia ne nan no tutu form de na show wa bury no life o sie no kan ti agun so no gusu concrete no de ya so re twedom ne sika bebere ba Nyankopon woti so a enye ne ya ni bumbu ni ba apostle na odi won sem ai chato so e kan won e na enu na mi gusu yi okay he edi wenu nyina no e koso Nyankopon woti wo no wo ka se onyame onim de e koso wi ase ana onim America, Europe, Africa, all over the world. Sa boni wenu nyina e koso Nyankopon ni de e koso say why fed up. Genesis chapter 6 verse 5 to 9. Dia asem ni ameka ho. Asem o kan se onyame hunu se nipa boni e do so pi wasase so. Na nipa komam ne na dwene mu nyina eye boni nko anda bia. Etu Nyankopon se manum hu se bi bo nipa ne ye me yawo makomam. To onyame kan so be pe nipa wa bogu asase nyina to agu. No nyame epepa wo mutugui na o se no wade we Nyankopon ni mu adom. Ne no wa ye nipa tenene a wo ye pepepe wo ne breso wo nipa.
The Yami Tonsuo 40 days and 49, and it destroyed the whole world at that time. Bonini asodinti, Yami so wonu who say obo nipa na ye ne ya ona komo. At this time me catch on Yami some request no what time. E chonso do mu gomoria. Oh, e di Yami na nwo fu yen. Enti wa he say you say papa no guess bi. Mienu ekon papa bi ho. Sikani adan ni ajapade enti. Fe the first man never final words no anything say. And some can be a so. Papa no dia bem. Well, yes papa no. E dey no easy chai. Yo, me easy chai ye. Okay. Koso. E no kan obi ni yame bu ofu nipa. Penfo teso directors, managers, one home ni ade ade penfo oba wo ya baba wa say ya baba wa to kama you so ko pay duma sisi ya ndo so wa ye mfa wo. Wo mo ndo so wa papa manager na mfa wa no na. Wo mo odwuma ma wo ye. Me na mi kacha koso. Esi sugar daddy. Na branche no ba wa. Wi tramo cocaine muni ade. Nsawia braboni enti amanya wi bu ofu nipa ni Yankopon na asoma yade we di aba. The Jesus sakra ya gene. Enyo obia eni school no de se nyame e makoya ne ye bie. Asori enhyehyɛ ho no ye pa ne woni upa wo de se de asori so umpa. Na ti na to vie. Ebi nim se ebi nim ko 2 hours kra de ama no ebi nko. Wo de ase once onko. Enti de meka kwa akosia ne se. Ghana for yensa kra ya gene. Ewiase yensa kra ya gene. Na boni ekoso e too much. Mo anso mo company twama sam no so. Na me ka se me di akira me ka sa ma de achi. So too much. Mo so ntina mo company din no me de no too much. Na me boa. No kre. Boni ni too much. Ene me koso na nye. So enti yensa sa ya gene. Yensa kra ya gene. Ene ba boa yen. No ya Yankopon hu yemabo. Na ya boni a abai. Wo ye firi wa man. Me da ahefo no etiefo nyina ase. Me number so ni 0544 262614 0544 262614 and 020 70 200 11 020 200 70 200 and 11 me da obi ase nyame nhyiramo se mo nya bre na mo de ahyen atie asem ekoso amen we yesu bi Ebusia for Apostle Ajeman Prempe awada asafo anidi the Bible Church of God 7 days to Ba Junction kaswa kwan so ene ne day ye ne no etwetwe enkomo Apostle de wo so mso kasa futuo de wo hwe dodo na eku ho enenti se wo femu aba so na wo hye eda ma wadofom no mso metimi enyimu aba afa na no so wa follow ye ewo ye Instagram page at @tumagh_ adwentwe bia wo efa nkonya twetwe ase no so no wo ho akonya to betimi ede ato tumagh comment section midin na ama owusa na me adoma ye besan edi enhyewu bi makram. Yo, too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e wo too much GH no subscribe wo na ehintasem ensema ebuafa oman Ghana so ena ye de bremu one God nie the only one God in GH eho ena de bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo wiasa fa na ina me recommend emamo too much GH